Hello guys, nonton na paika from YouTube channel so ke tini babu so ke chung nai le na Aadhaar card ta snam yo ne asing ke ba Aadhaar card ta bur yo ne asing ke chung form fill up ma kiyo inka bu form no le chung break fill up ke nai ba enrollment form no chung break fill up ke nai tini babu so ano na pa ha details so ke ya ano na step by step phungeri nai na ro video so rai samon ching ka thaya jara nai toni ke channel so subscribe ke ko ya ta se ke subscribe ke ri di tre bodi samon cho video so no bis ka ko no so ke me nai ba pan dawo ke phaji taw chung nai le nai grana break ye chung enrollment form chung break fill up ke nai ba Aadhaar card tas nama dai niba panda chombre ke form fill up khnai abo joto su process rono inke tawo ang rona ni laptop tu be phai ha inke taw ke chung Aadhaar enrollment form fill up khnai niba panda chung poila wo ke ha form malanai abo form ke breke to inke tawano no khosa to nai ke tawang bo form no khosa igrano ke nai de bodi ke form ke ha to nai boma form no naro mala khonai naro Aadhaar card tas namrini naro Aadhaar center ro ba Aadhaar office tha sin ke naro poila wo boma form no skang malanai boma form no lai naro bo form no fill up ma kenai bo form ket main tom boro naro nai nyokna Aadhaar enrollment or correction update form into ke bo Aadhaar enrollment ba correction update form boma no naro fill up ma kenai ke boma Aadhaar enrollment form no breki fill up kenai pa ha no step by step boro sayeri nai naro video no skip keman kenai di video tangi na sin ke naro chima yaw nai ba kama ke sima yaw nai khaban bo panda naro videos no skip keman kenai di inke chung puilawa Aadhaar card tas namrini tha sin ke chung boma form no fill up ma kenai khabon ni logeyo je nangmo document sabor opo chung tuinage ma thanai ke Aadhaar card tas namonai ni bo pandot matma documents nang abo pa ang already videos nampai mo to naro abo videos naimine bo video ni description box o ang abo ma video ni link riet pinai naro abo video no naro description box o check ke naimine inke phaji taw ke chung naile na break bo form no fill up ke nai nai de form ke bodi ke to nai naro boro kama ke nai no mai nai ebo form no chung pa ha fill up ke mar nai boro step by step inke chung break ke fill up ke nai taw chung boro nai le na bo ke only je Aadhaar card tas namni nangi tunai rombo pandao se boma form ke inke boma form ke ha ni se correction po khemayo update po khemayo boma form ke ha ni se ake Aadhaar card tas namni bo panda po boma form no chung use ma kenai ake train no ni Aadhaar card no naro correction ro update ro kenai ha sing ke naro abon bo panda po boma form no use ma kenai form le ke ha no arpo boma form no fill up kenai ni bo panda wo talin juda juda tongo boro wo Aadhaar enrollment ba Aadhaar tas namni bo panda wo breki form fill up kenai ke Aadhaar correction ba update kenai bo panda wo abo breki fill up kenai boro wo talin juda juda tongo ke tini bo du soka ro no Aadhaar card tas namni bo panda form breki fill up kenai abono se nueri inke tawo chung nai le na naro nai nok na bosa ka thawo boro ke ha boro nu ste ake tongo boro ke ake resident boro ke ake non resident inke naro puila wo bo resident mo boro naro tik mak mari nai boro naro tik mak ri di kolom bai inke abo pai ke naro jangbo boro nai nok na boro number 1 ke pre enrollment id inke number 2 ke in case of update provide other number boro wo bodi ke tonai inke naro bo number 1 by number 2 bono naro beradi boro naro ma phota khedi ke bo pre enrollment id mo ke naro count yo naro Aadhaar card nam yo ni man bo pando Aadhaar card tas nam man bo pando enrollment ke ha himbar pon no ni samung chaso yakin tha ha kya bodi ke ni mano tre wa naro enrollment ke nam mo se inke bo number 2 ke in case of update provide other number inke boro ke no ni Aadhaar card count yo already jaim pai ha jaim pai mo ni yo go pon no ni Aadhaar card do ma su ro naron thiyo go thesu yama to mung bam phamung abodi ke ni mano naro boro correction kes nam bina asin ke naro boro noni Aadhaar card number rimar nei inke tini chungke puila Aadhaar card tases namnai mo ni bo pando boro chinthio pre enrollment id phokroi ake chinthio Aadhaar card number phokroi inke chung mama kenai boma number 1 by number 2 no bono chung bera mar nei ke naro bo number 1 by number 2 bono naro bera di boro naro ma pho suitoni na ya naro Aadhaar card tan bo pando form fill up kimya asinke inke boro naro tre tha kaum khatni ni ma tong aboket ma inke boro naro form fill up kemo pa ha boro naro thai torma bai ke ma suinai ba capital letter bai ke big letter bai ke boro naro ma suinai nau ni mung suitinyo pha mung suitinyo address suitinyo ke je nau ni nangmo form fill up ketinyo boro pa ha narom thai tor bai ke suidi abong ke je Aadhaar center ro samung tanai ro bro nau ni form no naye fill ketinyo nau ni mung rok maro mistake ung yanai khabon bo pando boro naro thai tor bai boro naro clear ke kaham ke boro naro soyeri di inke serial number 2.1 oke boro ke naro nai nuk thanai je boro biometric update photo plus fingerprint plus iris ake mobile number date of birth address name gender email bodi ke paha boro nok ste ake naro boro box nai nok na inke naro mama kenai bomano paha naro boro tik mak kheridit mami inke Aadhaar card tas namnai mon bo pando chumbono paha tik mak ma kenai boro chini biometric phone nangnai khabon bo pando naro bonuk ste ake nok na bonuk buk cha boro naro
column by tick mark keridi inka abo pai ke bo mobile mo borok ko tick mark kedi ke bo date of birth borok ko tick mark kedi inka tre bo address borok ko tick mark kedi name gender email borok pa hanaro tick mark keridi ke boronaro nauni email po rimcha sin ke boronaro email po tick mark kedi inka serial number 2.1 ke bodi ke naro pa habuno tick mark kedi inka abo pai ke bo number 3 borok full name hintongo inke bo full name hintingyo boronaro nauni janjani mung borok full name soiridi nauni mung bracket on document no abo deke boro naye same to same boro soiridi nrao je Aadhaar card tas namaknai ni bok pando ke document sringyang ye thangmo abo document so bracket mungtong abo same to same boro full name mo thai torma baisro ke boro naro soiridi inka abo pai ke chon number 4 nailena number 4 ke gender o ke boro male female transgender boro naro nauni gender select kedi klang ke male bring ke female boro naro select kedi inke boro klang ke male o tick mark kedi column by inka abo pai ke number 5 oke boroke age boroke noni date of birth proof documents noni loge tome asingke boronaro date of birth full borowo bo jago naro boro soiridi bosakawo date month year boro noni date of birth boro soiridi for example 01/01/1997 bodike naro borowo noni date of birth soiridi inka abo paike jang boro number 5 nim sinyo boro naidi boro kenoi no tongo boro kya ke declare tre kya ke bu verified ni tong nge boro ke chont mama ke nai no ni loge yo date of birth proof ni bo ye document no ni loge to me hasin ke naro bo verified mo boro wo tick mark keridi boro naro column be tick mark kerudi nge no ni thiyo date of birth proof document kre hasin ke ba document tong phi phono no thiyo full no ni date of birth mention kre ye to hasin ke naro bo declare mo tick mark ke mayo for example no ni document no date of birth 1997 1998 2000 abo dekhiye mention ke to hasin ke naro boro wo verified mo click he man ke bo declare mo tick mark kerudi inke anga sakeyo non thiyo noni date of birth proof document tongnai noni date of birth full mention nongmo document tongnai hiye khabun bo pando naro boro noni full date of birth soide upai ko verified mo tick mark kedi inke bo kanga number 5 ni keto ke chun number 6 o thangleina inke number 6 oke boro naro nai no kha number 6 oke boro chini address jung boro full soye mari nai boro noni resident address boro kaham ke soiri di inke bo puilani address bo CO ketingo ba care of inke boro ke noni janjani mphani mung boro soiridi noni mphani mung document no bracketong abudike boro kurai modike soiridi inke je brui raung ke bu klarola pai mingkem saini mung ro soimayo boro wo noni saimung soirimayo ka bo pai ke chung boro house number second line no boro house number boro noni no number boro naro soiridi inke bo pai ke jang bo lai biena ro boro nai nokna boro street road lane hintongo inke boro noni street mark ba landmark boro naro soiridi street road lane mo ke boro naro breke soina inke boro noni sampa sandio no nino sampa sandiot matong school detong hospital detong boro naro abo boro mention kemayo for example nearby Kanchanpur police station Kanchanpur post office abo dikhe je no nino samot maklai abo boro naro bo street road lane hitin boro naro mention kerimayo abo paike abo ni tola bo landmark tiyo po same to same boro naro simayo jesa kot masoi ke boro po bo landmark bo porimayo ba no ni route ma buktima route abo no boro naro soirimayo abo paike boro no ni area locality boro soiridi no ni area mung inka upai ke jambo tola boro village town city to boro noni paramung kam ke soiridi inka upai ke boro noni post office plus police station boro naro kam ke boro noni post office police station soiridi abo pai ke boro noni district janjani district boro naro ridi north ke north south west abo dike noni janjani district boro soiridi inka upai ke sub district ba sub division boro naro soiridi inka upai ke boro state soiridi Tripura Mizoram Assam jepono je noni state to mo abo boro soiridi abo pai ke boro noni email ridi naro sakawo jambo email himowo boro naro tikma khime asengke boro nauni email ridi boro email hintiyo inke naro rimchya asengke bono beramayo kabo paike boro mobile number no naro compulsory naro je khempo mobile number no rinita podi bo mobile number le naun bo pando bari ke important se kabo ni bo pando naro mobile number ro kaham ke je nauni mobile number active tomo abono boro mobile number soiridi mobile number ya asengke nang yo goro phone no Aadhaar card rok marok mag de inthampo naro klaima ki internet chonaro tiko yelamayo kabo ni bo pando nauni Aadhaar card be mobile number link to ni nao ke boro mobile number ok maro se peke jang boro pin code boro naro soiridi noni janjani area pin code ba postal pin code for example 799269799270 abodike noni pin code to nai abo boro naro stawidi inka upai ke chuntau ke number 7 no nailina jambo number 7 oke boro ke details of father mother guardian husband wife inke bo number 7 ke boke je borsibani tolani cheharon bo pando Aadhaar card stami asingke brombo pando se bo number 7 fill keni nai inke bono anrono sisa details oke sakari nai inke borowo borsibani tolani cheharon bo pando wo chung Aadhaar card stam asingke borowo guardian loge thangye mang bam phangba loge thangye chung Aadhaar card stamrilani nawo cheharoni inka borowo chung ke ha borowo
identity proof guardian ni marium phaniumpo maniumpo ingka boro chung boro sponi details by chung Aadhaar card snamrine abo bini boro chung tick mark makinai phani bainke boro father mo tick mark mother bainke mother boro tick mark kenai ingka abo paike for example boro father na ro tick mark khasingke jambo tolaw pham phani mungsoi ingke phani Aadhaar card number boro sui marinai keboke borsiba tolani chairon bo pandos namrimo asingke se narobono fill keni nangnai ke borsiba ni sakani broni bo pandos nami asingke narobo number 7 bomano naro beramainai ingke abo paike jangbo tolana ro nainukna bo verification type min tawombo bo verification type bo chung boro select makenai chung breki chung Aadhaar card namrinai document based de introducer based de head of family based de boro chung bukti dekha Aadhaar card namri abo chung boro select makenai ingke no boro no ni janjani documents logio tunong ye thangi naro Aadhaar card namrini thami asingke boro naro bo document based mo boro tick mark kedi ingke naro introducer based ni dekhe Aadhaar card namri ingke bo introducer based mo boro tick mark kedi ingke abo paike jambo last ni head of family ingke boro head of family ndeyo ke khermi ingke boro naro boro tick mark kedi ingke boro chung joto se document based hoke se chunchini Aadhaar card namri lau bangma brusai khabon bo pando naro bo document based bonono tick mark kedi ingke abo paike chung jam tolaw nai lefina jam tolaw ke naro bo nainukna number ego ke boro ke for document based ingke boro main suya nai de boro bodi ke suyo boro ke bodi ke suyo write name of the documents produce refer overleaf of this form for list of valid documents ingke boro ke naro no ni documents mat mari abo paha boro naro mung mari nai document ni mung boro kya ke sui mari nai boro naro nainukna column A B C D tongo boro document kebri naro mari nai ingke boro document kebriyo ke boro puilani number A woke boro POI means proof of identity ingke boro naro ni proof of identity yo narot majama documents ri proof of identity oke naro ni mung ingke naro ni mung tongmo naro ni mung full ke tongmo aboma buktima documents tong for example birth certificate tomingke birth certificate rimainai pan card tomingke pan card rimainai ingke boro narot ma documents ri abo documents ni mung boro soiri di ingke abo ni paike number bio POA ke proof of address boro naro PRTC resident certificate voter card abo diro to asingke boro naro proof of address ni baye boro rimayo ingke jenaro documents rimo abo boro mo soiri di ingke boro wa number C ke date of birth proof ole nao nit matong abo po boro ri di ingke boro nao ni date of birth proof of naro ni voter card pan card aketre birth certificate boro naro rimayo ingke boro column D oke POR ke proof of relation ke boro proof of relation oke narot ma documents ri bam phani mung tongmo documents abo naro buktima documents no rinai naro boro mention keri di birth certificate pan card voter card abo dimaro boro naro ri mayo jeno nim phani mung clear ke tongmo document no mention tongmo abo ma documents boro naro soiri di ingke boro number ego khong ha paha chung document ni chung natma document attach ke abo chung boro wa paha document chung mung soye marine ingke abo paike chung jambo number 9 no naile fidi boro naro nainokna for introducer base aketre boro for head of family base ingke bo ke chai ron ba pandos nami asingke abo brong ba pandos nang nang ke bo number 9 no phona ro bono pho serial number 9 bono phona ro bera mayo ingke boro na ro ma pho soitoni nangya bo ke je borsibani tolani chai ron ba pandong ke se boro no pa chung fil ke ni nang ingke abo paike chung jan tolaute nai lephina boro wa na ro nai nukna I hereby confirm the identity and address of ingke boro naro no ni mung soiri di boro was poni bo pandawa Aadhaar card namri abo bini mung boro soiri di naro boro bo jagawo boro nai di bo jagawo naro mung soi mari nai ingke boro mung soi paike chung mama kenai jang tola phaikai di jang bo introducer head of family name signature of introducer boro naro ma phata khedi boro naro ma pho soi di nangya boro ke paha je borsiba tolani charon bo pandos namong ke se boro no chung kheni na nai ke borsiba ni sakani bro ni Aadhaar card namri mole boro le naro ma pho kheni nai ingke chung last soket mama kenai jang last ona ro nai nukna boro applicant signature or thumbprint ni tong ke boro wa applicant ni signature boro na ro mari nai no ni signature boro ri mari nai jes ponbo pando Aadhaar card namri abo bini signature na ro bo sakawo signature ri di bo applicant signature moni sakawo na ro boro mung soi ri jang bo sakawo ke boro no ni mung kha ke soi ri jena ro breke signature ri abo no ni signature ri di signature ri nai ruya sengke na ro no ni full name phono boro soi ri mayu ingke basu soi pai ke tre bo phomo na ro tre ma phori ni nangya basu soi pai ke na ro ma kenai jena ro documents toi bie phaimo Aadhaar card tas namri oni ma ni bo pando documents jena ro ri ni ye toi bie phaimo abo original documents ya phai ri di ingke abo original documents no baro scan ke ya lanai uya ke bu na ro xerox ke phono ri mai nai ingke bodi ke na ro form fill up ke paye no ni documents ok maro xerox ke ye bo form by pal attach ke di ba bo form by pal ke na ro stapler by khrap ke waye ingke no ni photo phono nangnai photo ko ke ha na ro boro khrap ke stapler by pal wai sing ri di abo di ke na ro
Aadhaar center ba Aadhaar office ni je samung tangnai browno naro bodikiye yafaye ridi. Inke bodikiye yafaye ripaike brow noni Aadhaar card ta stamnai mani bok pando noni photo rok maro lanai ake noni fingerprint, iris, ake noni photo rok maro paha baro je nangmo details brow paha capture ke lanai brow ni system ba device bai. Kya bodike paha nono photo rok maro upaye jaim bai ke brow nono ka acknowledgement slip rinai ake abo acknowledgement slip no naro kama ke tuindi abo acknowledgement slip bai naro noni Aadhaar card generate upai asin ke naro online dikiye noni Aadhaar card ta naro tuikuye lamai nai. Kaya sakio naro kama kim cimenyak na ye brekiye Aadhaar card ta snamonai nimbo pandawo chung enrollment form fill up nai abo jotosu process ro no. Kebo video no naro chaya asin ke like kedi ketre channel sumbu subscribe ke konyota asin ke subscribe kedi di trebodi samu juma video show no bis kampon so khime nei nimbo pandawo. Ke chonchi malai phina trebis kam video so tinle chumboro no kathograna no video so rai samon ching kathaw yanjora nai tomon bo pandawo no jotono khakchanga.